Күн дәвамында хатын-кызлар һәм ир-атлар арасында канат тарту, биатлон, итекле футбол, шорт-трек ярышлары булды. Быел командалар артык актив булмады, уеннар сүлпәнрәк барды. Бүгін біздің 6 март суперфиналға біздің шықтылар ұйышма предприятиялардан сборный мектеплер, әйінде ауыл жерліктер арасында Төбен Тауын ауыл жерлігі. Хамидалар бүгін күшілерін сынашып, супер чемпиондар болып қаларға тырышашақлар. Хатын қызлар иратлар арасында канат тарту, футбол, итек киіп, биатлон һәм шорт-трек. Нәтижелері белгілі болғаш енді білінәшек, қойсылар күшлі, қойсылар жеңді. Үсімлер спортны бекні қиярата, молодцы. Мен бек шат, алар үшін алға һәм алға енді. Мен Төбен Тауын ауыл жерлігінен біз финалға шықтық. Бұл жүзді яратып шуам, ел сайып қатнашам. Мен ал 8 еш. Müslüm'de indi men özüm mine tuğandan beri şunda yaşayım. Müslüm jürleginde kichkina sport bilan shug'ullanaman, sho'ng'i yarışı bilan. Mana hozir bugungi kunda biatlon yarışında qatnashamiz. Og'il jürliklar ham Müslüm komandasi orqasida super final deb atalatirgan. Бүгін енді біздің суперфинал ярышлары өтті. Быйылғы спартакиаданың өзенчәлігі шунда. Быйыл бүтін ойындар да біздің тышта бара. Бүгін һәр командада актив катнаша. Рәхмәт әйтәсем килә барлык килгән кешеләргә, катнашкан кешеләргә. Футболны яратман, юктыр инде. Менә быел спартакиада яңа уен түрі итек футболы кірді. Ансы аеруча үзе бер кызыклы уен. Райондашларыбыз бик теләп катнаша спартакиада. Бүген инде безнең иң көчлеләрнең берсе Тавын авыл җирлеге һәм мәктәпләр җыелма командасы. Шунысын да әйтергә кирәк. Авыл җирлекләренең күбесе спорт ярышларынан ныклы әзерлек белән килгән иде. Уеннарны оештыручылар Әмәкәй, Мәтрәй, Баланлы, Бәрешбаш җирлекләре командалары мактап үтте. Үрәзмәт җирлеге ничәнче ел инде рәттән бер генә уенда да катнашмый. Симәк авыл җирлеге командасы исә үзенең көчен бары тик бер уен төрендә генә сынап карады. Уенның нәтиҗәләре буенча җиңүче команда белгеләнде. 31нче кышкы спартакиада уеннарының абсолют җиңүчесе булып мәктәпләрнең җыелма командасы калды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.